Jingpynhap Perdano ikin to Skul annual sports meet arjar Mawlai ke baar sengi ke jingi Shongkun mentang sengi ke santri Yayong ya ke pelong dari Sacred Heart Boys High Secondary School. Ya ke ni ke Lempung la sedang ke Sautrip Yayong ke pelong Mother Father Vendrame Football Ground Lau Roman Mawlai hakaba ke Sacred Heart Boys High Secondary School kelara ikan nam ladu. Hakani ke sengi Jingpynhap Pyrda lawan meni dan ringkat bad pensengal lang du principal kata Father Alistair Marwen, Vice Principal Father Hamperwa Tingkan, uba klaim perkat simle, uba muris lingdo orang basnong Mawlai put muri, orang ba adong ke Mawlai put numeri, Presiden ke Mawlai Sports Club, Secretary ke Mawlai Sports Club, bagi Principal jeng Skul beper ke Malaysia mentah hakani ke annual sports meet. Lawan Malaysia mentah hakani ke annual sports meet degi khasau tuli ke Skul ke badan hapok ke dong ketain jong kesnong Mawlai. Congratulations, Mawlai School. Now I invite our fellow faculty members. Hello, Papa Khynnah.